Kubleye phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasi. Ka Confederation of Meghalaya Social Organization COMSO ne kasngi kaladum jingyalang padba Ahmad Pran Shillong ban penpau ye kajing persha halor kajing ailat ye we ubar jula bani thep kerteng bani khuni ke election MDC Shaka Garo Hills Autonomous District Council GHADC. Hagani kajing yalang kinong yalam ka COMSO kila ong ba kajing yok la jung ubar jula ban ye khun election ha district council ka penmi kajing smokhya ka bajur haprengi kinhun sang bhalang bat ki padba. Kila kedau baka district council kadi keriti sensyar ke bakar pang banyadai ke hok baka jenglong tenrai jengki riulum. Ka COMSO kala dawa na ka solkar jela baki bor badi pej bakin bishar bnya ikni ke benta ban penti kena baki kendon jeng ke 6 schedule ken sha bot renti kenang bakan omdan kan gunu ke jeng pen kenya ke hok jengki try mulung. Kinong kran hagati ke jingyalang kila maham ru balada omla ban ben ya kini ke benta ki seng balang ke sesim lagi senjam pad ba banyadai ke hong bar ke jinglong kerpang jeng ki riulum ha ke jela ke jingyalang hamot pran kala sakhiru da ke jingye sim benta jeng ki khot na bun teli ke seng balang ki belawan ban pen pau ya ke ju ke jing persha halor gane ke mat jeng jela me khala ya ko try ai bagini don ke men sim ke jingyalong ka wei ke men sim ke jingye le ban job ye kini ke jingye le ko try ni sutu klem da ka bor ke jong me ngimla ban le ru em re try ke ni ke jela ke Hebrew to play ke jela Kristen ko try ni aingo khamtam hame ko try yalam ye ngi ko try kiseng ke bokher ko try ha ka bakom Joyce, operate present for Rambrai, Ubatruel Lindo, Snowball Chikmat, Banbo Hagajing Duai, Baublay Tragadari, Unlong Rikat, Barkajak Penrio, Kasi Jan Tiagaro, Kabalo Buker Pang and Pop Meglia, Snowba, Batruel Lindo. Tangan dia po Hagajing Duai. Ablay kapasidang jong kani kajing yalang jong ka komso ka troy. Ni soban pan ai kani ka por kom kilai til ka troy. Ha ka ane ka singi ka pamantangi dan kajing kendong gari bat kajat benreu ka troy. Oi ha kapasidang jong kajing yalang ka troy. Ngada dua ikmat jong me ka troy don nam kat khamtam Sharman badenong penyai sang bapher ka troy. Ha ka bangiwan ha kani ka lumpung ka mamenta ko try ngidon ngijingkit ka ba crown ang sa karibat ka judge benreu ko try to don lam nakat iway nong kren ha kani ka po bat khamtam yang ikipaj ba ka ban ngap iya kani ka por ka bamlong shisha ka tag spy ka ban yada la ka jong gari hang thi ha po garo hel ko try ka no ka ban sem ka ba korol try jaka bat ki try jala ko try just in this past few week and few months under the umbrella of the COMSO, the JNC, along with the leader of the HYC, we have attended 2 of the meeting in Garo Hill to support our brother. Because we know the government of India has given us the 6th schedule to protect the right of the indigenous tribal of Meghalaya, the Khasi, the Jaintia and the Garo. At present, we may not be in Garo Hills to support you, but we are through our prayer, we support you and we pray to our God, the Lord our Father, to protect our brother in Garo Hills in this fight. Kaya ke mga kuwa ban kran kalong, kajing raha bor, kajing raha spa, kajing kuwan mentoy shimet. But kajing badwa ijngai jong kinong elam ki jong ni kalabu yakari ba kajaj benriu ke jong ni ha kajing sihir ke bakrau baha kine ki pateng ki bamenta niha ban yele niha ban yakun na ka benta ban pentikna bagi dang sngai bagi dang long try hala ka jong kari hala ka jong ka kendeu ka siap ngan ang ibu parari ka sorkar jong ni kalangku steering kali ha ka bayaw driver jong kani ka kali
la kharwait da ki briu ki ba nabar de kabor ke pasalendet ke bayalam ya kane ke sorkar ke jongi de na kane ke daw ba kane ke sorkar ka ik ba ka keduk hado kane ya kine ki mendari ki ba pensyong sir ya kari ba ke jaj benriu ke jongi kun ki samla Kiba don kecing kikli nak away ke sengi sak away ke sengi ngia kersiu ya ki para samla banyeng banyala banyada ban IT na kita kihan ki jongki ki besong hapo sekretariat ha kecing sisahi ke district council ke jon la ke jong ke board ke sensar ke ikhtiar ke jongka hanri ki siusi banong bakine kin MBC ki jongi kilong penban tangkum ki nong pli jingkhang keli jong ki MLA dena kata kada ko JNC kede ko wei na kisen bahalang na po ri jaintia kabala mi shekmat na ko wei ka thong apo ka save jaintia mission kata kalong ban pengklan ya ka JHADC ngimban se ngihaban hikai ya kine kinong mi khmat ki jongi kumno banyada ya ka kendau ke siap kumno banyada ya ka riti ke dustur bad ya ka pateng ke bansawan ke jongi kai ke bejia kapo Jaintia Hills ngiyoi baki barjela kim kenshu ya ke district council laha ka yethet yede jaka kila bypass ya ke district council kene kalong ka ai ke bapen skausi yengi omde tang ya ke Jaintia Hills hendrei ya ke priunyo trap lane ya ke jela Mikhalaya hi borok kawai kai ke bejia hapo Garo Hills ngiyoi bagi prado ki prasnam ki trai muluk ki balong ki achik hapo Garo Hills kila sya thombor ha kine ki Bangladeshi ki bawansa BA nya po Garo Hills ngiyoi lengba ki social media ba ki kamen ki para ki jongi hapo Garo Hills kila haban pet ha kapor menmit da ka jing tiang ka jing sir banyada ya la ka jong ka jing im na kine ki mendari ki bawan po Bangladeshi ki bangitip kum ki muslim ngile i hapo social media bakine ki mukhar muslim ki bawan na bangla ki wan shong bean kilanut wan mahalla wad ya ka slogan ka jong ki ke baki ke slogan umde mga Krisyan ni ke slogan ke jong ki ringa sikwa penpawang ni ke slogan ke baki halla ke bakta ke baong Allahu Akbar ya kini ke slogan la pendon kam daki leno jong ki muslim hakeleng ke pertai baka nehi ke dai ke dak kishin baka jingma ke bakrau ke baap ya ke jella ke jongi barok kawai namar kini kita bendri muslim habaki pendon kam ya kini ke slogan Kim King banaiti wat yala ka jong ka jingim ngile ya i hakiwei kiri hakiwei ki benta jong kari India bagda don kita ki suicide bomber ki ba pendat bom halade ban hertma ya ki wei ki jat nyam ya ki wei ki jat benriu kane kede ki jing kersiu thia om tang yengi ki seng bahalang om tang ki prado ki himen ki para ki jongi apo Garo Hills Handre khamtam hapo khasi Jaintia lene kum ka jai benriu nyau trep bara kawai